Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajinglet Jurib, Jong UMLA kakhatlay Mauring Keneng Assembly Constituency, Hakasnong Mauring Keneng haka arpunyo terik urumpang arhajar apusan, nakaliang UMLA ka Mauring Keneng uba Livingstone Karpran, ulalit Banjurib Hakasnong Mauring Keneng, ringkat bat kinong kit kamsnong bat ki engineer nakatanat Jong ka PWD. Ban penbet halor ki surok, Hakisnong ban hap maramad ringkat bat ban shnat mai. Kani kadai shibenta ban penkre yakajeng senghe kaban salong jong kabalang Catholic ha ubanai jemang namar kapor kalakhim nakaliang UMLA ulakarpat yakatanat jong ka PWD bakan shimkhya yakani kam nak benta ka jingpenbit jingpenbyang jong kani kajeng senghe Wagado jisen di kuat jam berperumah mengikut lanu tadi. Ini po sidang morkening, angkat buat saudara sidang, kena badong, kita dalam sidang baru kita lang ni kapor, angkat bagi ni engineer po building roads, kunjung neki yang dalam balang, ampat ke kunjung neki member jangka BBP, senalang taksi Banjurib, yang kita surok hani po morkening, kita fair. Marba hasam ladap lawan sin bat la ong ik engineer ke sang estimate amtang iwan biang man pekan mau sin pat ba kiti ban stang ka kam nomor ba don jiseng he chung ke balang Catholic house banai ni tung jo apa sa banai ring pet yakni ka chong cuman ke stroke ni ke silang igala kelas ni panat bat kata bhai ke bi pang ke bestom ke teman manyal tinang ni amtang ila bancur ba department concern bahkan dek nak benarkam khang bang lam pendap ini surok por beng bang yo pot sar banai dikata ke wan por penskau ya ka bagi dikelat ke bor sekin di bor bakin yarap ban penongkam nek ni naklang chuang kemeli ru ngele mtristom kar bala ban porolong nomor ba halas sang don kata ka bor benek kentan ring isu wan ban kerpat ban tendru ski bor bade sekin ke bentang khang bekin nek kam tang tak bahagian met chung song chung kereng bat kubi para marjan di kita yang wan ko kita so khang ba kita kam kan odong no kham kulai tang pa kichilo kam chupeta